McBrown's kitchen. Adriani Pedo. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Adriani Pedo. McBrown's kitchen. Yet to cano. Get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano. Get it bow. So when you know, yeah, my share. McBrown's kitchen. Adriani Pedo. McBrown's kitchen. Adriani Pedo. Arena so. Adriani Pedo. Arena so. Metukano. Medebao. Seuninoa. Ramaya. Ane Metukano. Medebao. Seuninoa. I was at war. DJ Medase DJ Medase. And na you McBrown's kitchen. Saturday, Messi, I take it there no cool no. I don't know what you're going through, but me slow, me quine. Now 1 hour ya me no babedi America cry ewo TV sway. Me quine. Me dear do an pebble na me danta me home. And na casual cooking. Casual simple cooking. It's answer na me me mini superstars. Sanam from mini superstar na de mini biano. Ekoso ya ba be mega. What ya say? Na duane na ya ba be anything. Maba Santi Regi. Na duane we de represent ba bi amgina yi pa. Enkwada mienu empanyinsam kakra, ehuro kakra. Omienu tunsa konkonsa so be wo ho. Wahu. Na anigye ne adwumaden so kakra so taatoɔ omunam ne umba be aduane enti mesraw enkoba bia no hu anika ye no aduane no na ye de ye se di nkomo aduane represent ba bia mgine asase amgina so enti enne there is no way so sanke ye beba santime ma ye nya aduane bi sei enti tina sedin na ye meye eto yes eto ankasa prema eto ne enya dey ye nyina ye ndi no TV so afa ma me kwan na me da boafo ase high sense everyday prices for everyday people high sense nkwan na ma 5 years manufacturer defect warranty any say keep receipt no na aja bibia ni na say machines e ho techima na de ba esesa ediamma me da say Tasty Tom and Rich Tom metal mix. Tasty Tom ewo jollof mix. And a Tasty Tom ewo de stew. De nkwan no. Eno so kra utimi sa de jollof. Jollof mix man na no na de jollof. Inti fa kakra bi na nya bebre. Because one na da dead spices are set for at the de a omde abrayen ade natural raw spices. Me try natural spices and e dedo inti no say dedo pepper abeka ho bomodia ne kai say dedo so de mekwa abeka ho uhwodwa so a na wato bi ade amame the GC brand a brands doso nenso ene ye ka cleans hand wash Sarah ene o cleans body wash inti cleans hand wash no eno any prema ye didi ni say swag ye didi ni say esi office e kama esi fie e kama esi kitchen e kama what they check and I count pass o hampa ho e kama bomodia everything we do at the GC brand is all about you me da say my way insurance senye my way I can say no way anything this is an easy way for you to have an insurance for yourself and your loved one my way was she able to say some insurance mama ho metim de me dofo ba kwa so me yire me ma me papa me ba me nua me kire me moja me kunu wotimi de omo to so na emfie bi ona o qualify nti sa oni yedi nkoma ye be chichiro mu na ye kwa ye bai insurance e hu hia se Ghana ya insurance ase timsro ye bi why me da ase aseda kese a me de mama boafo enie nanso launcher kitchen ye mi jadi nti me da o mase se wasifie foforo say if dada o renovate
space biara ne de opɛ so ye office kitchen and I say bar e wo fie launcher ebeba abeye e de amount ya hwehwɛ wo mu afei me so ma nwa bi ane McBrown's sunflower oil e wo dwa so uhia to be mame me da se ena me gina e de o hwɛ me a makɔ very 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 cool mata de chic collection e de mame boto mi no da ho e da ho ni bibia ye bi no e da ho pese oba dress gidigidi no wo hye bibi say ya wo na wo kro no chic collection me mpaboa Wendy Love Fashion me da se one dey free Dubai bre me Sarah na mani makeup ene me nwi ama hye eye berema makeup e wo kumase me srew na ma McBrown ni me kitchen ni McBrown's kitchen ma me ntwa me homra me ba me ne 2 musketeers bi e ba be ye aduane enko be bia My show with my omba. Oba patofum. Na me so be hia ska. Na onya ska we hia. Mama me susie nyina aka metumu sa. Ma we so fa so na bi no. Sike fia me tua ne busu me bia no. E so fa so no no. Me frɛ o ma pɛ. E no mo ba me moa. Ene se obi abo ma ba so yi. Me didi na eye na mfa so. Aya kai say abrebia obey my way insurance no. Wo de obusu ani mapa baako ebe hye so. Me kyerɛ sɛ ofiri mu nko ade a ye be call mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Ye be call mo abra wo ko yade krankro. Yade anankwanhia abubu agu a wo ye wo ho hwea enye. Impo wakoda yare sabia ebro na mienu. Se wadi 18 ekopin 59 a wo apomudin a wo betumi abeka my way abusia na ho. For phone ne dial *165# ewo MTN so se sia. Sanye my way a ka say no way. Your tomato mix. Wouldn't so one on pass. Say loud, what tomato flavor no? Tasty Tom tomato mix. Ofa kakra. Na ye bebre. Pa kakra yan kwani stew. Dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko kama. Tasty Tom dear. It will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick and little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Eka hunamieni. Tasty Tom ama menya chepa. Presenya enino aye fefe. Taste no so dear. On point. Flavor new. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Senande denebia sa netie. Into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Wondering how to mint is FDA approved. McBrown's kitchen, aduane pedo. McBrown's kitchen ebusafo aduane pede. Me da se wama memre na me de age aboafo nkratoɔ. Ane medical ka se 2 musketeers bi en eba ha. Na nkrofo yi omunante ye me fe. Na me no ma di nkomo pen ansome. Enam se da bi omu wa santememu no mu gina kumasen finfini ha die. Ma hwehwe wo mu ne nne ya to yen komodie na na eje anekwa mu no so. Inti sabrei DJ mamenyom na me fanchia empanyinsem me 2 musketeers am feeli wo mu na no great and mighty no mu gina mu e bono left and right. Of course I can't go without one, cannot go without one. Internet omumienu ena se hia ha. Ladies and gentlemen, let me introduce to you my mini talent, my mini superstars. Ama Memenedaba
Pokuaa papa bi. One ni nua broni. Asor Yaa. Pepe guys. Guys. Hey. Honey for me no. 2 musketeers. Aha. No my When you went in my friend one. Pepe. Ane udi I am yes man from the stage nama. Come what say hanging a buagu. Edi ane bedo. Bring us so. Hey, this is the 2 musketeers. There's no way so be way. 2-3 videos. Abra we nka. Moye tuntum di anke kase mu firi ma me ba ko ana. Amma Pokuaa Memenedaba abaya eni ni nua Asor Yaa. Asor Yaa. Excellent. Me say me feel mo. TikTok dia man kan nya kura o. Na ka mo be na manje akọ Opera Square part 1 and 2 kebeche. Dum ketia. Kwaje wo de. Abaya bi Asor Yaa. Chesa kebeche. Sinia na nama wo mo. O say ono won primo bi nyini kunu da. Kabaya day. It's a TikTok adaroma. Yeah. And it said ya moso mani da hontem ewura mu hu de etuatua mu ehu mu strategy ya moso mu de begina ho. And yeah season we a inspirational season. A 20-day motivational season. Until we are bringing people that are doing something good. Something good. You been one day and we no na nkomo bi aiden. Ni kranhye bi apie free baby. Me mama kwa ba McBrown's kitchen. Excellence ejo so. Makasa achemi jama. Me wo romensa na musuma be wo mo de. Okay. Na ye de no ahye so. Ena me bo ho dawro no so be ho nsa e be fi e be te. Nyenyan no be kọ. Na afi so nsa ho hyehyew e ma reaction bi a cleans hand wash soap. Eno ene de ba be ho nsa kakra bi. You don't need much. Na ene menya problem ketu abi wo me tap ne ho. Nti e be to ye bo. Nyanya wotra ma no. Ni ahohoro ne kama. Pepe. Nti amei mi wi anu abate. Ha. Abusafo momrai. Tata momra. 2 musketeers. Na mukra mushia wo he. Hey. Mushia wo munyina. Hala mfam shekwa na nim na bibia ni. Mushia wo he mo. And I share SHS. School them. The same school. Yeah, the same school. Now we are boarding. Same class. The same class. Same dormitory. Hey. Se some ko share lady wo POP a. Wa ma me anyu school. Na yonko fa me fe. Oh. Eda wa bre me so ma bre. Adwan kwanta bisa ba bia wo bia me chia o. Na aduane be na mu mienu ma ya adwen kura mo so ba be no ma. Ene de mu sister she collection ashamatade. Me no wa ma mboto. Nti nya dem de me se be ka hwe abra mu mienu. What you say? Rich auntie. Very casual. Abusafo mo be ye di aduane amamadi. Excellence ye be ye to. Eto. Yeah. I say baby you free no. Ha santimem. Okay. It's no. Ye kire wiase nyina say ye die nie. Okay. Na ye nimu yenso ye ma na ye fe na eden so. Do we have to need special eto. Special eto Made by Tony bo hono manya special. Debbie. This one is special. made by mo. Yo mate. Any de betumi anse me so jan de nsuo na mo de ba be de na si so. Eto na si so. Na che say. Je me ya aboa mo ano no. Ya ka no e wo ho wate. Ewrade nka mo ho. Monko. No share den. But before that, mumma me ingredients. I mumfa mama mako mumo boso. The reason why it's special. Yawo body a ajeje kakra. Ene yawo spring onion. Ene yawo je ne meko. Nkosua so di so akone aba wa ha. Enkate no paste no. Yam no. Ene nkate na nkasa na yedi soaking sin so wa ha. Ena nwo. Ena almighty. Momone. Ena enchene. Ena so ha si. Ena yede ba be ye special eto no. Eno na mo de be mo special eto. Mato ase pa.
Na fe hwe masansuo no so ameso di si so amamo nti no eto no so de ene egu manim no nti mo hya ase na yenko ai enti oyi ase kai ade e dwa e de begu dia obahema yo na enti school ben na moko ya moko hia hosa no a madani ni am ko hia wo memo ase kai ha asokore amas girls Amas girls. se kana no nampa anti akefu pa kono ye ko hia ye amas asokore ma fijasi asokore fijasi asokore kono ye ko hia ye si eno year ben no 2009 yeah na mu we school you 2013 2009 e ko hia ye mum na mu we 2013 ana moto aso ana ye no ye nyenke nye beto asososo na excellence me dem call media school amade okọ say na anu a wo ba onua so time me kan pon me dem manage business o ti me ko pa adwuma ye ye yes kantem oh okay enti adwuma odi kan ye adwuma ben ye di kan ko ye yi ansa wo ko media school oh after teachers they say adwuma bebre promotion adwuma ye te ka show no mo chese ye ansay entertainment na nkasa no le wo mumu na am I entertainment prefect e wo school okay na ono no entertainment prefect na chen say dem na me entertainment prefect because say you na etua school fees pepepe I didn't na prefect for mo high table na mo kwa kodidi to say me na ye prefect ha no so me table na so bi okay na say yokufa no mu che mu kina from dada oh yeah tin ho so de yemi no so de ontumi kan che me say and intimate prefect intimate free table na odi we ka ho anu ano no eto de yenye ni bebre sa wana kada say yenye ni bebre o eni obra ne wo fa mu begina na o mu yedwente kakra ka obi anti yenye ofa eni bebre yenye de why yenye kakra kesa ma shate me down omo mbeti ase eto de agin so on se yebon to fa hye wonsem ye nde hye ayi wani mane abon to ufiri hinwa no de ufiri na no se me yakua pemini so na wunyini wa ha wo ha ye wo mi so hum na nya be 3 years ye de mba kumase na migrate baye say kofo bebre nim say free ya shanty region but ufiri kwa pem proben me ma me free latte and papa free enumbo so sa onya santini tepi onya santini ma be dia santi agora ba gi fie ki sa no ma be fa santini ada fo no wo kire me mpanin sem bua wono wanim se obi aso bi na esro enso onya ama asa de wona wo ye bone no enim ho hye we onya baba enso wonye ama excellence me ya papa we wo ya kura bone papa tanto ni juda mo ha juro na ma so krom ne he na ma chama me free jankoba kra we in carrier to ase ane no branch jankoba ya mi kwan ya so you kwada so kwan ya so excellence me pacho oho ne correction kakra oho o ma me ne kwa aware no ko ka o kasama fo o kasa de ofikuba o free janko mi free kuma wo free jankoba o ma me ne kwa aware no ko ka o me free ho nyina enti now san ka chusu kuma wo first we you am dey make Kaza ka chusu kuma wo first sana jankoba say name hesele de tie ne say e ho na ye tena che ye nti mostly ya metabo hodi oh okay won tan ko kuma wo be 12-14 years na my sister be fa me be kuma ase ka ho ye ma command kata so enti kuma sia na mu nyina mu ko ye ya mu ko mu school amu de ko hia ye ko hia yo madani nua no how many years ni ena mananti mekanisa mo de school dia be kan ho ya de school dia ne kan ho 16 years wow yeah na sama won fie sai ana many afi but am so ya akora 30 die but many afi me ya akora o menchen mo nya butre hey me so me person to do that wow like what I mean is say who be do 30s and I would do no hono many afi oni an baka kremi o mbe so be kama to ase wo ho wa ya akora usa oni mumie no ho na nyini sa na manyini chemi o chen
Aso. A 1 year pay. A 1 year pay. 1 second cry me bury as jaw. Okay, and I'm 16 years. Yeah. My calculation is okay. Wa be keka bo. Aye. Some here me timiti SHS age no. Free more. Free one. I'm the 16 the can one. Met me who may be a kwakosi. But Excellence here the body necessary. Nana me so worry. Ena. Ya de me kono guso. Age no. Ena. Ya what? Age no. I was here for. Oh, we now for fun. Effect. Young girls, they are not confusion. Ka bani pantem. Tina me started bisam hono. For 16 good years, I'm 190. I still counting, sharing blessings together. Wow, encouraging. And tina make us a season when it's inspirational. We must encourage somebody. And you know, what's what the body is so I share the obey and mental am Yen focus on nguso na se brani and one separate. Yeah, na percent. What is over sangat? Feguzu. O dabi jai excellence dey had the opposite yen be abetime. Betumi aye. Yeah, feel free. We ani asa no. But ehuma brontinya hwe nyesa ma memfa nguso. Enye Na no asem ti. And fegusu. Excellence me economical. I know. Yeah. Wanya me say me economical tadi an wuse me gina TV so. Udi obe say 3 months time. Nam sa de ko market na me de ye bi. But excellence ade ba ko say eh wa wo dia. Debi me am dia. But we are say me na yekuntan say Ama omunkura mu na me de me na mase wa me. na ma Saturday we ya ontumi nse ne china. Atade so no ane de anti adan. Ama just say bia enko me bio, se be ko me bio nko ade amesa she. Sister she enko okra fa mama Pokuaa Memenedaba obehye. Na aso ya obehye. Aso ya enko no fa mama Pokuaa Memenedaba obehye. Wo de wa we ebe ko me. What dear, wow dear, forget it. Ama Pokuaa Memenedaba be she. On ebe ko no. Anasa aso ya enko. Bo me de ne ka ho me she. Enko no, obu on be fatare bu oso so a shortest in front nanti. Na so ye me ana. So me yimi mpa bo na me so shortest in front. Wo ye me ana. Me wa cha aso de. Bebre. Aso yi he. Bebre, you hear no? Aso yi. Asem minti. Oyo beti pom zim. Aso minti. Aso mami inches na de aka ho. Oyi a, obesi obi na bre of we manga. Ish. Watching no. But anya hin bebre so wrong. But still, watching no. Aso kra ye hu so ye short nya short ra o. Menya short na minima de ama no na wa kakra na otimi de beat wo. Tenten no kra achievement bi ani. Minima de wo mu a opetenten sa. Minima de wo. Watching no. Wow. Mumie no muti da ba kuma na muti fie ba kuma na. Muti fie ba kum. Etu we boy ba no ho hu no. We so boy ba no ho hu no. Abi. Munimi. Yes, mama for. Mo bia na munimi. David. Minibi. Na me show. Aso. Ensu trust me amini. Ena kra na me mfa me ho nti. Ganti me clear. And sister panyin kasa na obusa ose. Ni ho. Hwe mani mamubu ani. Aw. Asa ma de no ufa na fala me de asa. Ama wa bribe me kakra. Aha. Wa bribe me kakra. Se me name no no nti otimase. Na mo hwe. TikTok ne edi ni mu wo ho. Enti TikTok ho no. Mo sha se fie sen. Emre ben ya ben. Okay. Me na me din kan start here. Na during COVID no. Na me hu se TikTok biaba. But that was 2020, right? Man said them remu panty 21 no. And a friend of mine, be a friend of Josephine. Before that, na me video so. Me fa phone na me video na me dey to me WhatsApp status. It's madam phone say video be sorry, it's funny. Tell them na. I dey be by a friend of TikTok. Umie bi. Na unfa ngu ho. Na me say TikTok. Okay, I've seen TikTok. That's over here dey. Me be also like na do videos na go ho. Na me say okay. It's me a video bi. And na obi fa de to TikTok ho. Be far from WhatsApp status so me say the nipa no me number na de to TikTok. And the ball viral. No say me Ko say I dey na nipa no to na abo no hosa. Okay, and em say be was me and asema Josephine eken. Yeah, no kre. Me na me download it bi.
In 2021 I'm saying yes serious or sent me. And I can't say only as on download me. I think so no quite no I download it but no try be and see also beginning na me your face me like me fat phone say ya na ma can assembly as we na ma post it's later no me man say me the befa acting me ye na acting but na some ne net ye nti no me here obi ne twa na me bre ma can so onye of course onye so onye I'm quite juma sometimes me be twa video me ko agi say me maniska beginning no timi charge me nyina. Okay, me kwa juma na so pasa me dia. Me kwa juma so pasa me na onya dia gese o ma miska. Na me dia ma no. Na ye twa because na ompe. O say enkrofo kokokoko ho. Ono so onye pa nti obi di na tema ono so bedi ne bi. And I'm so we no cry dia. Kapim ne ani abotre. O ho de o na obeye like obi be kan na wo fi na e day plus your day. Na excellence wonim say me. Obi timi ba me di amu. Aso me makasa I was me kan wa ha ne. kaka Obi timba me dia mu. Ebe ka me say I'm doing good up me acting up in videos pa but me compare do me nom kaka na me munye du kakra na. my phone do. Pa try. to meet your comment section afi no What try me reading into what they rap all they for me. Na ada what to say? I wonder. Why ka see mponi o? Any Why ka see mponi? But say me mo you ba. Ma me ha basan macho. E no so so basan. Basan Ama onsani. What try? Ene na ni fa kro no facha no de facha no bato. What's this odiga? Because 5 years after 5 years in India. What 5 years free body him can cry. But excellence we be into. Banim maybe me free no. Sanitia. Maybe me free no pa ko no mai 84. Me Didi pa. Maybe me free no. Opa num so nko a enidi say we ya fasting. And na beka won kwa dia obeka se ene he ene tiguo ane ti engage am ho kakran so hu kwanchi nam so hu baba yibia it never we nyina na osro se obeba because we ba didi watem wa akra hwe so bitim ba odi am beka asem we cho nam se emfi ni pakro ni enkoya nim uno nim de wo ye nti na obetro na ma reply na ma emfi no me wu ana Davida be na me nam hoyi and no na encourage you no and I'm starting some more je. Wow. Obi timi gina TikTok no woni obi ko. Yeah. Obi so gina ho de na de nemre ya de pa bi de ton ma de. Oh, nti no. De nti am say inspirational no. Mutimi ya de bi kura no mama kai me tete. Na me ye film no kuma wood wo ho na ni ka no. Almost skit na mo ye ni ade me koto am hwebi. So me like am Muhu. Do baby so an my repost to be. Nam de akosi joint be. Ni ade. I'm very very happy. Some me no maka mo aboma mo yes ade. Nti no de ye de kasa no besi ane ahwemoduane no. Baby akosi. Ye beto aso animu wa. Nti ye be ndai. obakwa akwohwe waduane a wo papa ni enhwemani hwe Mo be act wa haso. na duane opepa no it says but Akaka. kaka Okay. Bibia ye cleaning ho kama. Oh, enkate ya wa ha. O kan gare enkate ya na mamone ne ye fani nyina ne de kate nso ya kama. Wow. mamone ko mama ne de pa Na edru ne so ana ya toto na me TikTok na mo ye no. Esi etuaka. Mun tira fefo ai. Na obi su eye bia. Wanyina ho keke. Ana wansane data keke. Esi etuaka. Mun na mo ho. Mun ya katua bia fio. aketua de ebi wo TikTok ebi ne say so obi de nenwom ba na oba wo page wo no behwe say wo bon homoden wo ho a obi won mo check wansa na ode adwuma na ba wonku da wonni ni atem da onye sa anoma ne datia ene de oba otubi ka se bia me de menwom promo me de me product maw ye ho commercial mame obetumi anya bi 1 month ambassadorial no emfaso e wo kodom and live and now we call live TikTok live so oh big gift yeah Ene de ba. ene de ba Mo ye adwuma foforo bi ka TikTok ho ano.
Okay, for now dear, yenye bibi anka ho. Once me di kan say me media school. Intino. Before me be run TikTok ni mu pa no, na me present it at One Ghana TV, which is vlogging. We take online stories na makasa fa ho. Inti me jaye no. And on to so business be. Nti mu who say mu ka te mu abedem free hand. Me say okay, but it's good. It's good. Yeah, matam. For the meantime there, TikTok no, any YouTube. Yes, get na try the shorts no. Yeah, be so long. Eto YouTube. E wo Memenedaba TV. And ye wo Asor Yaa TV. Aye de skit go a. Conforso adaroma omo hweba yen kakra. For the meantime there no me no na ye. Memenedaba. Mami ya Memenda, uma me ne gina he. Senior sister, senior most sister. O ma me so de ama o. Oh, sir. Yeah. Oh, ene mu fi obede. Na me so ma me de ama. Sama for the ene me fi yedo. Ye ne hu anika no. Omo kamera. Bia so ye send me aduane ye. Aduane de. Nti na ya na me di na yi ase jollof no cause won ko ho. Kitchen. Onko, Baby. men kam de wo ko form hakra o greens ni wana pa he ya. Pacho me ko form wo. E family ni Ani. na. Second we no na am say na o kan na. Entu twitwa o je ne twitwa je ne ne fa ko abusuafo. Wa hu mai wa no. Ohima, je fa nko, yenko. O twitwa je ne naba. Na. Memenedaba. Hey ya ba bi o gina na. Aye. Hey ya. No ntina hey ya. Ona betwa na ono. Ono ne we bichi. Oni should I start? Start me de je ne beba se. Yeah. Aha, tna ho a. Chassis. Why? O se chassis. Good. Je ne no, twitwa ne nkato aka no amre wo ho. Obetwi. Obetwi ho. O da bi so na oba bichi. Obetwi. Okay. I think some one in you won. Aha. Okay, also the Jane ne ko. All right. One in never na honorable wedi. Waje ba bia. Ano din. Come on. Ti Jane no so be kom wo. Jane so be kom. Nka tie bi beba ho ana. Ni na beba. Ti me se samra. Kata say I am ne beba. Nka te I am ne beba. Okay. Yes. Anyhow. Sorry na minji. Me transfer bibi aba ho. Yeah. Amaje. Okay. Ka ho mu change position. When ya Jacob bibi aba ho. Okay. Spring onion no e no ye betwitwa na egusu ana obetwi. Ye betwitwa. Ya betwitwa. Ya. Betwitwa na egusu. Okay. Enchine no so beba. Enchine beba. Okay. If you no ye garnishing. Yeah. Spring onion ye garnishing. Okay. Ebusuafo. Etonya aduane a obi betumi aye no anyhow. Nti said ye mewura etwi ni meko no. Metena ne nchen heya na ya bonkomo. Nti ama de obehwe ene opa ama twitwa spring onion no. Oh. Okay. Twitwa spring onion no. Aso hia na me de aba why? Pachi. Na me de aba. Na me pamucho. Eyi monante ade afutuo na mode ma mo ho a emma yentimi hu mo fault even though said ya mu ye fesemo kuni ade ade sua ene mo sua free each other aso de no sua free unu ho ade a mesua free menua ne ho ne se se wo hu se ne nipa te a butumi ne nipa natana yeah wo hu nipa su a obia wo ne su ne ne ban ene obia so ne ne hyebra nyame de ne ba ewiase enti adwuma ayeye na me mpese meye ono ene eye enti so ono ye na so ono ko nanim na me afe na me wiare aba eno chese wo se me ne bere no bia nyame de no nti ani bre pa de ni makwam dabi ebi ne honom se me bibi hia bibi a metumi awura ne de makofa free ontumi nyame hwe aha nti no ni kwan se me ni bere no eso ne hyebere na so me hyebere ye hia akeke wow pacho nkati je
Ono say My busy wa hapa. So anya Obi kasa ho. Wacha my busy. Obi akasa ho. ono say Ewura obi afre ho. So me say busy wa ha no. onya hute e be wie na chese Enya gane se na otwitwa. e de Ghana say na. say owi adi say ko ma janko ba fodi onya hwe wo ho Uya na de mama me do. ache So me nya me nim sabati bi adi o de uye die. De uye die. Na janko ba gale. Excellent. Ade na wo so asu afi unia ho. Esan se. Yanko bi so unia. Ma prove yen. Try ampa. Yanko bi so unia. Ade na wo so asu abaya. Oh, masua anema bebre na free ni ho. Oyo obi a esena no mukra na oyi ama wo. Aha, enti. Masua sade na free ni ho pa, on fa ho se ade we ye bia. Me to ye kra ncha yi wana me akra me fa nka me ho. Me to bi so we dia onua na be fata wo je. Aha, enti. Anema bebre, she's good, she's cool, or supportive. aduane no afaka ho menam chene aduane no Boy, supportive. Ona chane aduane no a. aha Okay na de bio. Keka ya aso keka. ana meka say adwuma no onimu say me bebre unso no wakọ presenting school no ti Hey, TikTok they presenting bi amfa ho. da bi say ekofo nim say mena mano de bato no e ono na guy watchre me me sha say ni say me ye ka action na ne bia mano de o say Oni awe ndese njutwa. obo We prove say what tell aduane no ade. We njutwa. abe bom da bi o ye juja Njutwa. Sir. Hwe. Chicha ate. Ama fe obetimi da yina bo. Eden kokko no. Ama osefa kokko ne bra. Ba che. Hwe na fa bra. Abusafo. Sade ye di nkomo ne dia ase refie ho kwa se o TV so. Ya to no ana egusuo no ntino. Bo modin ase. Simple way ye ni. Osube ye bia di o chinkwase ye bidi. Ye bidi ye todi. Ai eto odi edi na na kama nye bad. Ama ye twen. Actually. 1 Pepa senka unya ntozo fry abone body ampesi na ba ampesi ko. ai ni ntozo so nye bad. Ya abaya. Fa fuck mama de ye adwuma. Hey, come on. Enti ye twini se ya. Ye twini se ya ne ato nchene ketwa bi. Ko se frawi a enchene to no. Abedin. Bedin. Enchene we mfamra. Acha. Etia. Pa. Wow. Mama ni ntini ya na nchene no. Ya ne kakra bi. Kakra bi se ya. Mama ni ntino. Acha me fok. Anya o fok. Me fok. Ade me ya boa kra so mpese me boa. Anyway. Yeto no. Nese o mana ya fiko pa. Me chi aba. Ni kwan se. Nipa ni dia wote se bia aba bi wo baabi. Na nese be emre o. Enyemre o. Enyemre o. Bode pa wo. Ichi bode pa fry. Enyemre. Sa? Ase we say ye bode. Ai. Wow. Say afa na ngunu so ye den ebem. Kakra bi. Kakra bi. Okay. Afa na tese ngunu aduru ne mre. Kakra bi. Wow, to na e kama o. Betena kumase no. Sua kumase fu aduane bebre. Sua yenuane no. Bebre kwa. Wow. Eto so ka ho. Eto ka ho fuo so me chiri fufu. Aye kama papa. Uchiri fufu. Pachan. Uchiri. Minni fufu. Uni fufu. Okay, ba ni biye. Ni na. Okay. Na wa wo ma me ma wo to so sen ho na tete wo. Me abakan yo. O ya abakan. Penis. Sa. Ona so e ka chiri abere wa ba. Yo, ti piesi ano. Piesi. Dodi ma chi ye be ma. Junior. Ena, mu ya dodo sen. Mienu. O ma mi ye mienu pe. Mienu. Oba ne be ma. Ba ne be ma. Na Junior wen. Junior wo mama ho no. Oni omo ne wo sisia. E wo akua pem. Dabi, mama ne papa wo kumasi yo.
You. I'm to take. You. So no, you're You. Nama also told us say. But I'm not making it. I said, the ma kubina, ma boom bina say. Catch out also say. On who Me toss so 5. Yeah. Sir. Yeah, but one is no more Tiaka 4. Oh, okay. I said, a ton, Her Excellency. A ton, yen de shoe. Yen the shade in the shade. Are you any moon? Are you a name? Na, ready, I want a toffa. Say, they're showing some. No, we are going I'm a wame to no, sir. Annie. You are at the abrewa. I was here for. Yet or no. Said na ba ye twi no nam ka se bi kura be de dem ne so hwe said ye ayiyi ne ho maakoma konfante meko ayi ne ho maakoma kama eh aso enchane kama da benchene twam seta dabi mamoni ni ntino ana ye said wo se atwi ne ndie obetimi ateta makola yeah akura wadu aduane die so aso nso mo den hwe Again. Opetopa o okay. Ye be try great mighty. Ye be man so be kaya. Opetopa. Yo, unza kama. I come up. You. Eye munja so ye meko wa bread ya na. Na me kire no. Amate. Atonye na me kire otoye. Kana za wate. Me se me jitum za tare no kura so na kire ni. Hey, na me kire otoye zieto. Aye musa maame. Hey. Muni mumi ndi ni breko. Mo be ko ho amnajo. Awza fo ye twito na wie. Ehia wie, aye kama. Aye kama. Eto ni yende se. Ehe ya ne won ti yende be ni se. Ya wie ni se no. Mo ba le. We mu na wo se wo. We mu a. We mu ede. Nti yanko. Na ne se ne fast. Ko fa we ni bra. Peja yo ni sia. I fine papa. Peja yo ni sia so. O de we kura ko. Debi peja yo ni si so. Na mra so good. Ama je ko. Disi wo. Acho no aje nchana na. Ka ho amo. Acho. Saying is no robbery. Yeah. Saje ko. We fancy her. Ye nwie je ko. Eh. Hey, me nyenko. E o tapanye suma won. Me nyenko. Saje ko. Fancy her ye ni. Me na mtwi nya sa woni. Saje ko. Ama metiantu utwi afa meso. Wa hu. Ti wanim aje ko. Ama. Memenedaba. Diko. Kaun. Bani zada. Tiani atre no so sa. Me atre mi amo. Bitumi. Andre. Where the hair excellence is so. Me. Enti ma fa manu antu. Members of hey. Wa mi amon pa yumbu. Afeka no. Na wana si edini. Eye ni die. Me na me ka ro. Na mo kaka kasa. Ake bane. Aya saje ko. Sorry ama. Dede. Eso no we kwa ba be fa wi an. Uwi ajije mpa gba ba ko asa akoda no. We are going to man come and come. Abuja for. McBrown's kitchen ye. Aduane pede. Mesra mo. Mumia na ne homra. Na ye ntumi nya den. Embedi aduane. Ne mfa kira mansan ye. Yenyi ha. Ne ye ntina se nya comfortable feeling of the food. Mesra won ko be bia ye basisia.
mix. Oh, kakra. Na ye bebre. Kakra young quine stew dodwa ope. Tasty Tom dear, it will surely give you value for money. Steak and little is enough to get our desired quantity of stew and soup, and it doesn't color your meat or chicken. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Ah, Martin. Martin with my omba. Papa tofum. Na me so be here scan. Na onya scan we here. Mama me susie nyina aka metumu sa. Ma we so fa so na bi no. Sike fia metua ne busu mi bia no, so fa so no. Me frɛ omo apɛ. Eno omo ba me moa. Ene se obi abo ma ba so yi. Me didi na eye na mfa so. Aya kai say abrebia obey my way insurance no. Odi obusuani mapa baako ebe hye so. Me tire se ofri mu nko ade a ye be kwa wo mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Ye be kwa wo mo a abra wo ko yade krankro. Yade anankwanhia abubu agu a wo ye wo ho hwea enye. Impo wakoda yaresabia ebro namienu. Se wadi 18 ekopin 59 a wo apomudin a. Ubetumi abeka my way abusiana ho. For phone, net dial *165#. Ewo MTN so se sia. Sanye my way a. Ka say no way. Dedo spices. Taste day inside. But Dedo spices here what Jenny say. Nanya good taste. If we say yeah the natural spices and yeah organa hey ya. Ani, you want all purpose, stew, noodles, curry and nutmeg, and a jollof. Dedo spices, taste yummy, taste lemon. Dedo spices, taste day inside. FDIG a jedi in kratoya too. Nice wig. It's my hair. Wow. I love your wig. It's my hair. Wow. MiPROMO. Eye onu ankasa ni hair. Wow. Try the new BO16 No Lie Hair Relaxer and thank me later. Easy to use in just a 3-step process. It's so easy on the scalp and contains shea butter, coconut oil, and olive oil for healthy hair and scalp. Now that's wow. New BO16 No Lie 3-in-1 Hair Relaxer straightens, strengthens, and protects. BO16 Express yourself. The GC brand. It's all about you. This advert is FDA approved. McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen ebusafo aduane pede. Ane yedru edition time. Ya soma ama ene ntokwa nketenkete ne namu nanso ne nyina mu ne yawie. Ama kafra ate. Kafra. Na me no gira he na ye de aseda e ma aboafo. Aboafo ada romenti no ene etimi de dwumade ebremu nyina. Aboafo kro no a say wadofo no basa no a yentumi hwe wo nsapan sa. O se enya achede e de ma wo. Nti enei me so me gina high sense anemu ama motefa akon de me mam kettle baako ayon baako. We yusu kakra no we yusu bakra. What I say motem won se dada. Tetinye bia anim. Sara na Tasty Tom no so mu bedi jollof ofie. Mo be nkwan ni stew no a ma sort mo be 1 week ni akire. What I say? No. Aha. Afei Dedo spices so. Ene we die ebeche. Ebeche pa mama mo Dedo pepper. Dedo pepper enie. Ani. Abadwa so foforo. Dedo pepper. Ena ye season ne nyina bi so ehyemu wa ha. Amame yishemu. Sarah Anna me page GC brand name man fabra and then man do mesisia ka ho afa mayai we so what want some de aba enti what I say ai mu ye mienu munji tu mo kwa Jody also Jody That's what I say enti mo kwa na mo video mama why Papa McBrown's sunflower. Adiam de be yamo Meya ma obeka se ayeye. Chaso. Sao, tu sa fa bin kan. Obeka se Asami ba was abros. abroso. Come to be back home. Baka. Me call mama to 1,000 years. You mama 5. I can hear. I can't move me say. Me ma say. Mama 5 for my video 1,000. Eh, where the Clemento Suarez or say oh we are. Me hanya taiza. Mama be. Me se mama be. O zene.
Oh, yeah. 500. It's a woman. Said the air that are for 2 and but Eddie be baby, what I say. Thank you. Yeah. Madam was what I say. Yamisham, they said, I read one, I won't pay me. Did I'm about me uncle Simaka Crabby. I already sausage so mind that I want to meet amen. Amen. I'm a man who say be mamma. Na yendidi abusu atoye sinchen kwa yedi dada empese bejo e ka pe ye beto na pampem na ohe great and mighty mo anam kofa ba ndi me ba besum ye pese ye to aso mo jo nsen Yeah, bad idea. Many akra kan once. Storyline is very good. I think it to us. The funny Jim Pound. Yeah. Na mutunyi wana ya mamu efesa e frontal na Ne frontal. mo mutunyi relevance hair and nails of Masa taxi rank or a classmate or science sister. And then the real SHS. Wow. One year my relevance. Hey, unya na ho to gozu I madam watch Tobo oh. Mana no ho relevant. Relevance one eye why me parentum. Why are dear pa? Na mo make up so hana Beauty brain. Okay, masada na me more opportunity. We say a motivational season. Yeah. There will be opportunity. Beauty day. Beauty brain. Okay. Now when you be, we are young dear. Ade amoya eboa mu. Obi abaka ndem akmako. Mo hwe camera mu ade amoya aboa mu no. Ana adwuma wa din. Ela wa wo yi wa adwuma nso du ba bia ede. Kofo bebe so mu nya adwuma nye. Ukọ mi Instagram post asia. Ukọ mi TikTok post and help me. I need job. Help me with the job. And so job no so no okra iPhone 16. iPhone 15. Enye bia na ekura mu. No okra hwan. No okra high sense deben. Enye bia na ekura mu. Nyefo anya bia na ekura mu. Amode mu videos. Mo hwe ha makomako. Na ade a obetumi akam na to obi akoma so ama wo hu se ne dwetire ne kura no. Kabem de pa. Okay. Me pa macho. Yen edi kan no. Ye de your phone and na nature. That time na iPhone 7 Plus. And no and na na edi twa videos no. Ya me ya be mamu. Ye wonim se wo mu na obetumi aye no. So kita sa phone na utwa video. Na mfa asem mmerew. Mfa nkokonko ye wantwi bia na de be video ama na so bia ni. Ama wanya advert de. Anya study on sa akwa no a. Ye. Emo bia mu abembo ne de ebeba. Ne mom no gina pintin mo ni nya den na ye de nyame de adua wo mo no eno an nkita iPhone 16 emfa nya selfie ni Snapchat ni ade enjoy pictures ento honom because so person wo join ne yen ne ye ba wo page na wo ye say ya memfa wo onfa no da bi because record da ho no enya na wakoda oh there baby anto feniba na tesa mu feniba anto akamana anto feniba you no cry no group me friends Memenedaba yeah excellent in come back at say ne ba ko ne bae oh why patronate se ho enti me nana no but na yo ni feni Jesse baba ron san be didi kan e di jade ya eto papa e din na ohwem Jesse na so etima na adwadan kwa ye ba no kan ho aba ron san be dina na ron san adwadan kwa kan ho ene san kan wo so be umlente so gu ya mu so gu ya o so de onya be so so ron san so ron san bra kan ho ani wo kira ho bra se ani wo kire papa ni to be ne be fa ni bre be di to o susu mu na kwa ba oh e be brin le mi tobo na bubi ada de oba na ofa ko sua mu a ka teso ye ne titidien bi aha now do ya ena ni na rewo nu hey na say na mo chiro mu ho share ti Memenedaba mo se free ya ma o mo didi at once ali ye grow bra bra bro
The deposit minimum. You and if I go to the food and show me. Ama, I can't also. What's that? Okay. No, monsieur, what? Edding Gino. Meda Her Excellency say for this opportunity. Meda na se debia because enya me nko a me nuanom TikTokers bi o hɔ no a. Oye one celebrity bi a o support upcoming ni pa. Ewi ase de oye boni anka mo beka. So oye papa sha mo me nana se why ade. That's true. Support here from day one. Onua show time. Movie o twa ye and so me abenu aduane. Yeda na se so my opportunity abribia nyame sure na de oyebia enyi na adofo so mu hia no so a mo na na se ma nyem ni me nuanko TikTokers nyina so ma nyina yakwanya na yenso ye pagya yeda na se bebre eto so mienu de meka ne se wiase de obia mo ni nso e na afen so kakra na awo no se wo kwakọ gyina baabi na se bi se mi pede so akwa ne ma boni bi de anka fa ye bibi na Her Excellency kan se me de pan wo se obeba ni page ase ende na me ka se me kwa na me huna mane se ono amukura de me kan se ye mponi de nkofo tatai na se mpanifo ne de o ma wugu kura nka ye Ebre pa. Ko metimi hu mi se eh I start me no gina one scale o ko Her Excellency mo se me direct be mo mba Ain't what? me bounce mu back to her. mo you tell am so mo nko ho ye ha de mesre mo enti mesre o kan se bi se u hia mo aso kuta ebi afon kase bi atire so betimi aton menka se nkuta fon no akodi de ofom kakra na dia start business bi eni mo lady bi o tech Jesse on she friend Jesse tanya mi shop o ma kwan ya no akofa nsuo no ogina kwan ho na wo ton we neat nti hu na de te bi a won to bi kura na obefre na wato bi ene o tena wasa do ani to aban ne so ampacha wo be che te pe bibi na fa onso abrabo na ye yin na yin support ye ho Ano no. acha no Hey. no You too for be. Start at mu aduane nse se anhwa wo ye ya beje ho. Hey. I know the hair says can ye. Derby. Ka to we derby. Ene ye feedu. Omdomu celebrity kakra awrade de adomo no. E promote mo. Ade am de betumfo se. Momma ahobrase enhye momma. Na sutie. Oba e sister baby odi agon twempna. Oba na ho fa na ntu denden odu hon ma wa ye selection. Eni buase ba e be kam nyina. Nti momma mo nyema bi makwa mu na ho. Na putem de mount. Na ko mu nyina o kam. What do they make? Asema wa kan de. O se nkitimi tam pa. Oh, the way o my opportunity no. Excellency. Oh, the way I see my opportunity no. Ya de ketuo ya nyen. Ya na say media no broni na bie. Nti yeso ye mo obi opportunity. Ba futuo ya de me da was step papa. E ha no. Adamaka asem bia na. Papa. Enough for Papa. Makasem bi. Papa. Oh, na say wan kasa de wo industry no ye queen madam nti wonim de wo mu so wo ye good. Eno na waka no. And I said, you must say, Sisu, na assembly items to be because to baby. I am our catch only a moon. I say, Yam Kayan. You are son on your day. One tear their home catch us. Into Hannam Nimu Bessie. Madame was say, Must I shamus moon cry? Say, said you must see a shas and a real bear fair. Amen. Timamunjai. Amen. Said the money down on a stone, maybe Musa. Oh, my, who are anyone who can. Then live jamwan. Pass. Nyamen come home. Muni fi bia mo beka de amen po. Me chia me maame. Okay. Doris Boache do na fa ne nuama. Okay. O jankoba. Mama, I love you so much. My big sister wa tonsu jo me friend sister May. Chia no. Me maame amoye. Anything me da ba nyina, me da mo nyina mase me bo mu de enwi ne papa Sito Jordan Click Tinker. Me nwine. Doreen, me ba kuma. Si me da ba nyina, nya se da nya. Na ma to fa de na ti bi ma na na na. Ah, o tete she ne nsem pa boni ni. Me pa cho me so me chia me papa Kofi Asare na me maame amoye na me maame ma de nyina amanto o jankoba mama obebi yo me na mo ha na de o sa ko di agro jankoba ho so bi o de me firi ho kese pa o chen so no ne firi ho
Mama me amanto kwa ye ne ma na drink a wo de besi hwa me bajan ko ba no de ama me Sa no mama drink ni se fridge na ye no de na besu na besu ba le na obi atu fa ne sankada matewase no so me chia na pa ene no anu no abusuafo McBrown's kitchen ye duane pede hwe se de efe na bible kan sa mama friend kwa no mra onche na yenum srahini eye won dia me de metumi aye ani se menye opportunity no de memo obi so kwan esa so obi ma me kwan me da miracle from sase na da romanti e na me so ne me di gina he mo ani so de obi be ya ma wo ne mo mo ho so ne kenya ho na kono ese obra no den me wara wabo ye da biase na wahwe McBrown's kitchen Sarah and na madam aboafo ase high sense tasty tom dead spices the GC brand Gandu Cosmetics Sarah na my way insurance me don't see bebre me da launcher kitchen ase na face so supported by McBrown sunflower oil upe bia to a ye number C enegu screen isu wadaroma fre nene be fin kasa yenji momo yenji ska of phone so yenye internet business yen promise obi aso hwe misro ofre ya ye be ma bank account e be mi amidin na wadaroma etimi anyway business me that she collection I say for any simple way I don't even feel like I'm on TV I feel like you will feel kasa na what you say nya kan na me dinam chick me da se nashka no more job wa and I feel very my makeup and me training me da na se empa boy ye Wendy Love Fashion House all the way from Dubai and the ope bi obeto e di amount me da munyina ase e be share na otwen se nti kai se obeko YouTube McBrown's Kitchen na wa hwe the season ni abetwam ko ene dada ni nyina na yen find den enjeje ni me da ase. Let's put the joy back in cooking. McBrown's Kitchen, Diane Pa Ed. McBrown's Kitchen, Diane Pa Ed. What do you own? A Tony McBrown's Kitchen, come on, dear. Yapon. McBrown's Kitchen, Diane Pa. McBrown's Kitchen, McBrown's Kitchen, Diane Pa. McBrown's Kitchen, bring us all. Yet to cano, get it bow. So when you know I'm in here. Yet to cano, get it bow. So when you get my share. McBrown's Kitchen, McBrown's Kitchen.